Kongres di badan pokok organisasi mga vice president juga yud kat makin ki nagat kam kejungi naka yud kongres kejungi kai kaba ni skoban an pensyai kan kapor halor ka benta kaba ngi kum kinongelam jong ka yud kongres ke badan pokok organisasi ngi kai ki jingjah kini ki si ki baradap halor ka hubor kaba nagaliang jungi nungelam ka parti kongres ke jungi kilap don ke jungi mi naka parti bat kumjuru ngi hane pok mura konsensi o MLA jungi ba George the way na pedeng ki MLA ki bala don bentalang ha kan ka thup jungi khar ngut ki bala mi naka parti te ka e ka ba nagaliang jungi ni sngo ban pensyai syabarok ki nong kersan jung ka parti kongres ka jungi pok mura konsensi halor kani ka jungmi ka jong MLA jungi naka parti kongres ka jungi ngi kum ginongelam jong ka parti hamtam ngi yut ki batrei shirham ban penjob i ngim don ka jingtip halor kani ka jungmi ka jungi naka parti kongres bat kunjuru akan kapor kalong kejing khot ni wer ya barok kinang kersan jong parti ki bala treshtom hakin ki spor islam ki bala dap ban penjob ya MLA Pak George ba hoj hakum gani kapor ka ba kasawasen ka ba laka ya kamro ekstensi jing dei ngisngo banong ba wanom du jingkermen wanom du mensim ngikum ki nongilam juga parti kamtam ki youth ngidon bat ka parti kongres karang don po kamur ekstensi ke jungi te sikentin ha ka baidai ba ka jingmi jungi Pak George nagaliang jungi kumbalo ong menne ngim dadon ka jingtip kani ka mor song baha ka jungi ban mi nagaliang jungi dadon kentin ban ong hi ani ka karai ka jungi ka jungsin decision ka jungi ban mi na ka parti ang good luck ya ka future ka jungi Henry ke ka ba ngismo ban ong ba nagaliang jungi ngila penjob ipi kai ke ba kila ino concert yang kila mi nak party saya kumta ngi kumkin nangalam bat kumjuru ya barok ki dong trai jung parti kongres ke jungi ki bala treasure ham hakin sengi por gol dap Sedang juga mereka jika ni kejengnya kenduk lang kejungi kumki members jang youth congress umulai konstituensi ka idon apa deng ke umdum kaji sa lingo jom pinongelam hantam yud bangim don kita kajing tip kebebit kebebian ha kajimi no kajong iba George bikindo na ka parti kajumi te kajingwan kajumi hangni kalong ban pensyai lani ban ay clarification sya ipat ba jong ka umroy konstituensi kalong ba kumba kalong menta ka kongres kamdon kata kajing phalo kamdon kata kani katay Nilai kadang scam ni kumba kalong ngi kum kinongelam jong ka party ngi klem syam mi pating syam pi batang ka wei galong ba ka jingmi no tang ka jungi ka jungdu nong ka bakra ngi ka jingsa kun sweat ka jungi galong ba ikermen scam ba ngi ai ru ka jing tuku do I bai nangla susu bania sa parang ban sakmat I wish him very good luck for the better future and then sakway kalong ba na kalyang ka jungi kum kinongelam jong youth kat ibadon hangne kaditang ka jingilum ka bakrti hadin ka jingyo jungi ka tu ka kuwar ka bugum to iyo lumman ka kirti andre iladon pare ka jingi penbait men ba menden misingi ba kinongelam di barang ba ka jungi presiden barang ba Vincent H Pala ngilayo bani kendu badi yong ba ngini at syakmat habide gini ba press briefing hadin nang ta pare gi hagi di gisi ki wansawan ngin sayo ban yasyong kamba bat ban revamp ya kani ka body ka batmai long lani ka body ka bangin pentulun ya ka shalentam jong kongres hapo murag konstituensi te ngim dodon sibun kintin banong te ngishu tanggani ka jingkentukin pam ya ki kun samla ki long tumi ki long pa ki hep ki berit kenthei bat shenrang ki baju kersian ya ka kongres nagawe ka por syakwe ka por ni angnot hiru but ngi pensyai saki ba kani ka kongres kumbagalong ha ka umrag konstituensi kampat ki kadang scam ni kumbagalong tingim dodon sibun kintin balong
Andrei nga sopan ay kublay sibon ya barok kini gi parlok belai don lah kan ke janmit menta. Bat nyen sekendu sian ha gini si masawan banyo bania belum pelang biasa isir begini ya hikmat man kampen bha susu. Habedai bat kajing penklan susu kejungi ya ke parti kongres kejungi hapo umroi konsensi walangila duna mo ya UMLA jungi bangila penjok dan burom lingba kejungi kun kejungi kamit keyong ka syakriat nada sibon gi bangi la no senyang banu rai sya ka burom Andrei kajing sim ni ka decision let's say kala benlong kadaw simet lani kadina kanu ngimtip let's say kedon gi members ki balatip kedon gi mahilai balatip ngimtip ya kata Andrei kay ka ba ngingis ngau diaw hakani ka janmit ka ba mata ka long ba nakaliang ka jungi ngi angnut ba nginang penklan susu nginam do mensim Andrei kumju iru ba in pentikna menta ya ka jelah bro ko ba ko umroy konsumsi hapo kongres ka kongres ka youth ka kongres hapo umroy konsumsi kadang klai